festivala filmin Kurdiya Moskov berdewame. Bigişti 35 film beşdarê dike. 15 wan filmin dirêjin, 20 jî belge film û kurte filmin. İro li gel min derhênerekî dokumentalîst Selim Yıldız. Amadeye em ê li gel kak Selim hem rewşa festivalê hem jî rewşa sînemaya Kurdî qise bikin. Kak Selim tu bi xêr hatî. Spas maniya. Em ji wê dest pê bikin ve qet fikir dikir ku li Moskvayê beşdarê festivala filma Kurdî bikin. Bi rastî gelek deverê cîhanê diasporayê festivalê filmên Kurdî çêdibin. Ez jî beşdar dibim. Nêzê 6-7 sal ez jî beşdar dibim bi kêfxweşî. Festivala Moskvê jî sürprizekî mezin bû. Gelek yani van şert û mercên nexweş da festivalekê wisa çêkirin gelek kêfxweş bûm. Yekemîn ez tên Belê ji bo we sürpriz bû ji bo Kurdên Rûsyayê jî bi rastî jî kêfxweşiyekî pir mezin bû ji ber ku 2 sal e em li benda vê festivalê ne. Belê êdî dest pê bûye diçe. Çawa dibînin? Vekirina festivalê gelek renk û cûşekî mezin li vir dest pê kir û mêvan jî wî şiklê beşdar bûn. Heya 25 mehê berdewam bike û ez tiştekî kurtasî bêjim her festival yekem dema dest pê dike. Her sal temaşevanê wî zêde dibe û rewşa wî xweştir dibe û ya yekem bû bes yani bingeha wî xweş bû gelek kedekî mezin hatiye dayîn. Belê hûn bi filma diyalog belge filme belam filmekî dirêj e nîzikî saet û nîv berdewam dike. Di vê filmê de hûn behsa çi dikin? Film heya niha nêzê belkum 6 festivalan çû an yê festivalên online jî çêbûn ji ber pandemiyê. 13-14 sal beriya niha birayê me beşdarê Şerê Kurdistanê bû. Zaman derbaz bû, 5 sal derbaz bû, min sozek da vîdiya xwe min got ez ê rojekê te bibim û hevdû bibînin. Tu têkiliyê me tune bu. Em nizanin di jî ana jî. Caran 2 salan carekê agahiyek hate destê me û guhê me. Piştre şoreşa Rojava dest pê kir, ew jî derbazê Rojava bû, têkiliyê me çêbûn, navberê da 13 sal derbaz bû. Min jî sozek da bû diya xwe. Têkilî çêbû, Efrîniyê bû, Qamişlûyê bû, nava şer da bû. Min jê ra got min got ez ê te bimem em biçin bibînin û piştre min got ez filma vî jî bikêşim, got tu zanî. Çîrok wisa dest pê kir. Piştre em rê ketin, rêyekî dûr, dirêj, tehlûke, nava şer da. Li 4 parçeyê sê parçeyê Kurdistanê em derbaz bûn û parçek jî nava filmê de li Iraqê Tigritê derbaz bû û Şengalê. Çîrok minimal biçûk e ya diya min e bes ev çîrok bi 100,000 dayikên Kurdistanê ne bi hezaran zarokê xwe nedîtin bi hezaran hestiyê zarokê xwe nedîtin bi hezaran dayîk hene tu agahî nedîtin. Daxwaza me ew bû em biçin bibînin. Bes me tiştek ji bîr kirbû. Em mehekî rê dabûn me got em ê biçin em 16 rojan Silêmaniyê man em çend rojan li Zaxoyê man Sêmelkayê destûr nedan me nekarî em biçin em çûne Kerkûkê em çûne Tigritê Şengalê. Tevahî daxwaza me ew çi bû em hevdû bibînin. Me tiştek ji bîr kirbû em ê hevdû bibînin bes em ê ji hev veqetin. Yani hindek tişt hene zêde rastin, ji rastiyê rasttirin. Mirov nava xwe da hîs dike, çavê xwe jî dibîne, bes hîskirin tiştekî gelek ecêb e. 10 caran belkum ji dîtinê bandora wî zêdetir e. Ji ber wî qasê di Sêmelkayê navbera çemê Xaburê birayê min wî alî em vî alî em nikarin derbaz bibin. Ez û diya xwe destûr nadin. Gelek diyame êşiya, ez jî êşiyam.
ویالی کورد بس 13 سال کوره خو ندیتیه دستور ندن ام در باز بن بچن ببینن ساعتك هفدو ببینن پشترا اوقاس رای تلوکه نوا شردا داعش و حشتی شابی و یدن قیامته يعني دبته قلت ما تشتكيش بير كربو فقتنجه هي بله يعني ارمان جماعه او ام ببینن لسر دنه نوا شردا ام جارك ببینن جارك بلكي جارا داوی به بس مديت وقتی مديت ام چند روزان جميمان هفتيك جميمان ما قط نقول مش وقت اف جرانتره جديتني جي جرانتره لور داویه ما خاطر خو خواستن او جي قالك راستي بو يعني او ما ويالي او ديسا منافشر ام دروازه مال بو يعني اف چیروکا کردستانه يعني بله. راستیه کردستانه شخه یک جا ارمانجن اف فستیوالان از باورم او کور راستین کردستانه در خنه بله. پیشی تماشاوانن اون نکه تنه تماشاوانن کرد و تماشاوانن روش پر به بالکشی پر بالداری تماشا کن ما چند کسی را آخوینه بله نها آیا داکومنتالیزم یعنی بلگه فیلمی تنه اوه که هرکس چیرو که خواه بیشه یان دوی برانشه دا پرسپکتیوه چیه اون باشه چی بکن يعني یه دون نزانم بس از جبو خود بیجم از بیجم تشتا از دزانم از برای سینمای برای بلگه فیلمان از تشتی کو هیز دکم جبوم کلو دردن از وان دکیشم او جیانا میا راستیه جبرکو از وان فیلمان نکیشم جی از وان چیروکان دجیم از وان چیروک او تی خونامه هرتم جبرو قاسي از دکیشم باش تبی نه جبوم نه باشه جی بس جاردن از دکیشم برای کردن شخه سینما یک جوان امراض رکو نه تنه خوشک بون اوین داره و درد کلن جواکی جی بگینه تماشاوانه لی ما بس من او کو بدیا دریا تکنیکی ده در فت هیا کو تماشاوانین کرد جی ببینن يعني الدنيا زيادة لازو بس تيجوهرتن مثلا بلاتفورمين ديجيتال دون سينما مالامية يعني كرت فيا وايدا آمادنا أنا أم موسى بفكرن اگر كو آماده بن نوادو سالاندا سينما كردان بمالاوان بيشته حتى مالاوان بتشي ادن هاجي مثلا فستيفالين اونلاين جوسانن نيه كرداج جوسانن يعني مال او چيروك دبن مهوان مالی بله دخوازم چند پرسن لسر روش سینمای کردی اشتاق بپرسم ایرو نقاشه مروف دکاره وکی در هنر تو دکاره بیشه سینمای کردی هیا ایده کرد بویا خودی سینمای خواه يعني kurtasi bejim ser cihanê yekû bêdewlet sînemaya herî xurt sînemaya Kurdan e sînemaya Kurdî ez wisa difikirim dîroka sînemaya Kurdî ne dirêj e ne dûr e yani bêje 30 sala Kurd birêya sînemayê hinek tiştan çê dikin bes 10 sala jî zêdetir tiştên baş jî çê dikin zêde dibin hejmara me jî zêde dibin دو جمع میناکک دا بلاتار در هنرکی ناونتویه گلک نافداره 16 سالیه خو به سینمای را مجول دبه ام 16 سالیه خو دا ما تلویزیون دیت بو پس کریکا مزنه گرینگه بله 16 سالی سینمای چید که 16 سالی بلکم 17 سالی ما تلویزیون دیت ما زمانه که من نتخواستم ما زمانه که دن ام هین بون بزوراکی بله نها ام چتکن ام به سینمای کردی چیروکین کردی برای دیمنان جبو جهانی جبو کردان جبو کردستانی چتکن بله با پشتکریا اف نیرنا و از خوازم ویا بیشم براستیجی لسوویت بری
15 کمار هبون ها همو دولت سربخانه هر کمار نکره سال جاره که فستیوال کی چی بکه فستیوال سینمای خود چی بکه نکو فستیوال نو نتویی ل ولاتین دین اروپا روسیا ولاتین دین چه من وی پرسی چمان کرج برکو جار ندبی جی نقاشه اف پرس هشت تی داین بله پیشروج سینمای تو چواد بینه پر کرد اگرم نرنه تاور بگیریم yani em piçeki belav buna yani velat heme belav buya o siyasetmedar jî belavin û sinemager juan çêtirin belê çima di festîvalên filmên Kurdî wekî Moskov wekî Berlîn wekî cihê din em tên cem hev me bi navbera xwe de sînû rakirine em bi filmê hev da dixebitin em alîkariya hev dû dikin ji ber wî qasê hêviya min mezin e bes xweziya hemû tişt wisa bûye ya ez dibêjim her sal ê 200-300 filmên Kurdî bên kêşan. Belê, bes ne ji bo festîvalan bawerî û hêviya te heye ku sînemagerê li Kurdistanê bibe endüstrî û li Kurdistanê de bê kişandin. Divê hêlê de min eger ku zimanê Kurdî bibe zimanê bazarê ê sînemaya Kurdî jî hingav di nava cîhanê de sînema gelek endüstriye ê cihê xwe bigire. Belkum 2 sal di, belkum 5 sal di, bes ê cihê xwe bigire. Ez wisa difikirim. Wala berhemhîner hûnin, hûn eger bikaribin malê xwe bikêşin bazarê û gel bikire û bibe zimanê bazar jî serkeftin ji we re dixwazim. Belê Selim Yıldız derhiner ku bi filma xwe diyalogê beşdarê yekemîn festîvala filmên Moskovê bûye.